isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Joel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak ana ayat adumdumngeg kadagiti drama nga ingkay ipatpatangatang iti inaldaw dito YouTube. Naawisakmet a nagsurat tapnoy nak ibinglay tinagbalin apadas ko. Apatsyak apakaadawan iti nabalitukan nga adal. Siak ni Joel. Tubuak ti probinsya ti La Union. Dudwa kamilaeng nga agkabsat. Rugyak man ti agsalaysay idi agsaksakit ti amami. Sublian taman ti tawen 2009. Agtawenak idin iti 25. Kastoy man dagiti pasamak. Adto iti agas mo manong Chodoro. Agtumarkan, iti kasta pumipiyat ti uyak mo. Adto iti danom. Agyaman akaling ko. Awan anyaman na manong. Ala, ituloy mo manan ti maturog. Iti kasta makainana ka. Awanan, nagsabatan agimbag, Margaret, ading ko. Ay na, di ka ngamin agsasao iti kasta amanong. Di ka kadi maawanan iti namnama. Patsyak nga agimbag kapay. Margaret, tininot abalagkapsot ka. Panagreknak at saan ako gagbayag dito'y abiyag. Ha? Iso asakbay amapugsat ti agas ko. Kayat ko nga ibilin ka sa kitinuang anak ko. Manong? Tulugam to kuma, 5 lang buwa flor, amang bagbaga kadakwada. Well, ay, lagro na ni Joel, ababatan, no kasarot ti kinatangkan, di ulo na di akanakam. Anya kalakid din ayamano. Di ka man agbilin akasta? Saan ka pa'y amatay? Agbiyak ka pa'y itinapaot manong. Di sayang mo, nagiti sumaron mo mapasabak. Ang saksak bayak lang matading ko. Manong Joel. Tubilang, saan mapukawakton dito yabiyag. Di mo ko ba baybayan nagiti agiinak. Well, sige lang, tiyambog, apagital ka katakwada. Isugay ka rin kuma, at di mo'y nabaybayan. Awanan, Margaret. Awanan ni manong mo. Pinanawan na tayon ti kapsat mo. Wal nga rod mana. Chuduro asawag. Chuduro ay. Apay nga ya pinanawan na kami matan ka nagiti anak.
Kasano kami pahitan nga imbatim. Ala, husto day ta na panagsangit mo, manang. Laglagi pa mga adamat sa gubanit mo. Makapadakas kan ka tinalabas a panagladingit mo. Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak kan ka. Chuduro, agaring ka dita pag-asim. Manang, Ayaw na yun di kastoy. Linibasan na kami malakit din kadagiti andak ta. Ay, Chuduro, asawag! Chuduro! apa yun, manang? Igamang matantibang ukong mo. Manang, Ako, tibarokong ko, Margaret. anya? Diyos ko! Manang Flor! Manang! Tulong! Tulungan na kami! Ipantayo yung ospital ni Manang Flor! Mami, nagkasang matantigas to yan na pasama. Apay anang saruno kayo matangkin ni Daddy anang panaw kada kami. Kasano kami pahitan, tawan kayo matangkin ni Daddy. Kasano kami pa yan, Mami? Ala, husto ng kaanakan. Di kan agsangit wan. Tinasayaat, mapankapayla ang ijesilid mo. Iti kasta, makainana ka. Tane, limlim to ganda giti matam gapo iti kasasangit mo. Di nagpakadanagan nanti. Kabalak ti bagi. Diyak kaya tapanawan ti bangkay dadadi kan, Mami. Pantayak ida aging gay ti mo di nga aldaw ti pan nakalamay da. Ayra, Kasano kami pa'y nga taytan, tawan matanda iti dadakal ni auntie. di ka agdanag, taag-taak lang dito'y kaanakan. Ikari, saan kayo abaybayan kini manong mo? Timplaan ka iti gatas mo kaanakan. Adtoy. Inumom sakbay amaturog ka. Agyamanak, Auntie Margaret. Awan anyaman na kaanakan. Inumom amin day tatap no naimas ti turog mo, wan. Wan, Auntie. Aywan gayam. Itatanatayan dadadi kan, Mami. Ada ko makidawak kada kayo, Auntie. Anya day ta, Ayra. Pangaasiyot na saan da kami kumaapampanawan kini manong ko, Auntie. Apay kumangay apanawan kayo, kat amok mat akasapulan dak ita. Kan maysa, inyo na'y unay day di manong Chodoro, ti panangaywan ko kada kayo. Kasta unay ti panangibilin na kada kayo idisibibiyag pay. Agyamanak, Auntie. Awan anyaman na Ayra balasang ko. Di ka agdanag, saan kay to apanawan apulos? Ikarik at aripatuan kan aywanan kayo agingkat mauding anges ko. Nay, kasangsangpet mo laang rumuar ka man ng Joel. Di dak man pakibiyangan na kasta, ta saan mat ada kayo ti ina? Ha? Nalawag mat siguro tinangag yo, ante. Joel? Ayun gayam. Pakilabayon tuman ti kabarbaro at t-shirt ken pantalon ko. Diyak kaya ti angot na. Iso alabaan nyo. Ikam iti fabric conditioner. Tapno na banglo nga isuot ko, ante. Uhan, Joel. Sige. Tada na patigalakan ko. Mangan kayon tun kin Ayra. Sanda kon nga urayan. Tamangan no marabyanak nga gawin. Ni manong Joel ngay, Auntie. Simangput ka din. Kasla nangag kumati boses na itay. Wan, simangpat itay ngam rimwar mutla ang adagos. Imay laang nagsukat itibado na. Kasta ay ha? Wan, apay ka di.
Damaga kumano nagsweldon, ta dumawatak iti kwarta na anti. Naimbag lang nga igatang tayo iti sidaan tayo. Jakmat lang aminan makasapol iti panggada. Makasapol kan tulat ta kaanakan. Sana bale ta adapay mat kwartak. Gimatangak iti sidaan ta. Ala, pasensya kan anti Nakababain pa ikit din kada kayo. Da kayo matang gastos para iti kanin tayo. Bayan nyo, tano makasapulak iti trabaho. Ikan kayon to iti kwartayo, anti. Ay na, di mon panunutan dayta kaanakan. Basit laang matabanag dayta. Ala, umay kakitin, tamapantay di kusina. Umunatan amangan, tamarabyan kanumanan nga agawid di kapsat mo. Mangan kalaing amangan mayan. Ado ti makan nga in-order ko. Di kag babain, wan? Kanayon ta amangan dito restaurant. Ngam jay kabsat mo ngay. Kanti ikit mo. Nangandangatan? Ay na, ado ti makan ni balay. Makaamuda matin ang agluto iti kananda. Anya nga ta no mangi take out talaangan iti kananda. Ay na, saan? Apeng amin ayam isuda ti pampanunutan. Mangan takid din. Joel, Ayun gayam, anya nga tanong din natan. anya? Ang saan ta pa'y mat nagkasar? Mauding tunday ta kasar. Agor nungak pa'y taramadan ta. Basta kayat kung agdan natan. Tapno saan da ka maagaw ti sabali kanya. Iyawid ka hindi balay. Ay, sige. Sika nga rod ti makaam mo, Joel. Ayra, agnaeden dito'y balay ni Mayan. Kayat mo asawan, agden na kayon, manong. Ay katuan anya pa'y ngay. Ang saan kayo pa'y matanag kasar, manong? Ay na, bayamon leta kasar-kasar. Tinapateg, saan kami ngagsinsina. Nagadunto pa'y dita tinagkaskasar, ngam sinamot lang titong palda. Anya? Nood na maurnong mi, tinagkasar kami to. Ngam naawan maurnong, oras saanan ti kasar. Bastag din na kami latan, kasday. Ha? Sana bale, tanasing putmut ni Mayan. Patsik ang makaawat dayjay. Ay katsi ka ang arod, manong. Imbes sa gastusan nga ipakan kalagi ti tao, urnungan lagay. Sana nalakat ti agbiro kiti kwarta. Iso anas kan lang agtipid tayo. Wan matkit di Iso si Kaira, agawam tagsabol iti trabahom. Tapno makatulong kamot kadagi ti magastos dito balay. Jak kabailan no siya kamin. Nangruna pa'y inton addanton anak migin mayan. Sigurado marigatan akton. Tumulong ka mata. Saan lang asyak tinamnamaan niyo? Di ka madanagan. Taigagaid ko matang sapul iti pagtrabaho manong. Barang makastra kak matan iti mabiit. Kat matulungan ka kadag iti magastos dito'y balay. Tulungan kayo nga aglaba, Auntie Margaret. Ay na, saanan balasang ko. Siya kun, tani. Ang mga numalamiisan ka. Uray kumamot no saan ka amasikog. Tulungan kan, Auntie. Iti kasta, daras amalpas. Saanan? Kabaalak day tuyon, balasang ko. Apay nga da ka dita mayan. Ha? Umano ka dita? Bayam ani Auntie Margaret mangilaba ka dagiti murang tayo. Wan mat ngamin mayan. Ala, panawan nak dituyon, balasang ko. Hawanan ti adupay asao mayan. Ingka kitaginan. Aywanam ti sikug mo. Tadyak kahit nga dadaga sa mapasamak idagbalintong anak ta. Nawatam? Anya, agabrod ka kunam, Ira? Wan, auntie. No kasta, panawan da kami kinimanong mo? Kapilitan auntie. Awan mat ngamin mas trabaho dito'y pagilian tayo. Iso nga agabruda kun Maikawa ak tulakit di iti kaawan mo, balasang ko. Kailiw kan tulakit di. Uray siyak mata, auntie. Ang amanyangay nga rod, kat kasapulak mat ti umadayo. Masapul ngamin at tulungak ni Manong kadagiti magastos dito'y balay. Nang runa itatadandanin agpas ngay ni Manang mean. Wan matkit di ay kat agan anad kanto ijay balasang ko. Wan, auntie, uray da kayo. Agan anad kayo mat dito'y. Sana bale, kanayunak to ti umawag kada kayo.
Ay, una yun ti kastoy. Napampannog da tao sumangpit. Ngumawan pa'y naluto ang makan. Pasensya kan, Joel Barok. Maulawak ngamin at umakder. Kan nasakit ti sikat ko. Ikarigatak ko mati agluto. Ngam talaga ajak kabalan. No kastamat lang nga di kan makatulong ka nagiti trabaho dito balay. Nasaysayat lang no pumanaw kan. Anya? Awan mo lang maitulong mo ka na kami. Nang runakit kasta masakit kamatan. Iso pumanaw kan, Auntie Margaret. Ang Joel? Ladingita kante. Ngam adoona yung tipang panunutek. Adoona yung tipa kumikumak. Ado, tas asikaswag. Iso asan kayo ang masikaso? Agawid kayo lang ni di probinsya. At least ijay, tadamat siguro dagiti kakabagyan tayo ang mga sikaso ka na kayo. Hello, Ira. Unay ka matan, Manong. Apay ngay api na panaw mo matan ni Auntie Margaret di tabalay. Sa dino ngayon ti ayan na ita. Diya ka mo Pimanaw nga rudon, di awan ng bibiyam ko keng kuwana. Imbagak mo't nga agawid di probinsya. Nagawid siguro ija Tawan mo't sa bali, papanan na. Di ka lan asyan matan ken kuana, Manong. Arig nakit ison ti may kadwa nga inata. Agsakit nga rod, kadyak masikaso. Amumot nga do ti pakakumikumak dito'y balay. Ken maysa, addan anak mi ken mayan. Nagrigat ti mga sikaso iti bakit ang masakit. Itatasaanan ang makatrabaho ni Auntie Margaret. Pinapanaw mo. Itataawanan ti maitulong na. Agulay magkanaira. Pauitan nakman kit ti kwartam. Tanay, ado ti babayada ka bills. Tulungan lang mo da. Mangtag kamot iti igatang iti gatas ken bado ti kanakam. Kanayon kami ngamin ang maipusan iti kwarta. Nang runagat private school ti pagatadalan na. Kita tumanong. Adda ngamin ginatang ko alote. Katjak pa'y nabayadan amin. Uray mo ti kasta kinaimot mo. Ha? Nag-abroad ka lang, imutan lang mo ito nakabsat mo. Saan nga iti kasta, Manong? Sige, uray din akong pauitan. Tanakababayin mo't keng ka. Manipod ita, awanan pinakibyangan. Di kan pakibibyangan. Isuat dinak nga roden pakibibyangan. Anya? San kan nga ibingayan iti sanikwa day di mami ken dadi? Kukwak amin ang dayay. Anya? Nalawag mo't sigurong tinangag mo. Sige, bye! Sige, uminom tayo lang, kakadwa. Di ka matanagan. Tasyak ti makam mo. Sige, sige.Ag-order kayo lang. Ado, ti kwartak dito eh. Di mat imbaga ka din ako nauawagan. Ang maapay nga imawag ka manin kanya, Ira. Apay nga inla kong matinti balay, Manong. Apay, ada reklamom. Katnukukwak madaya balay. Anya? Siyak, tinakanaga ni Jay. Isungad dangarod karba nga amang ilako iti daya balay. Unangam sayang mat. Sa dino nga roden nga iti pagnaadan nyo iti pamilyam ta inla kong matinti balay. Gastusan mi matlaang ti kwarta naglakwak. Tanay, awan makukwarta mi. Kat pagnaadan yun nga eh. Mangkita kami iti pagabangan mi. Anya? Sige, tarumwar kami pay. Mapan kami ag-shopping. Kan ipasyar mi dagit anak mi. Bye! Joel, mangtad ka man pa iti pagpalengke? Tanyamot din. Kwartamod lang kadayon ng tibagbagam mi an. Kat, anya ngay nga rod, amumot nga awan trabaho. Nukas tamot lang. Agawid kayo lang ni Diya probinsya. Ikuyog mo dagit anak ta. Anya? Makapa-stress ti kastoy. Awan laki di siya. Siya amin lang. Dinakpay matulungan mo. Iso na siya at lang siguro no agawid kayo ichay. Ta makatipid tayo pa'y. Ay, katuan ang arod no isuti ko nam. Iyawid ko lang arodan dagiti anak ta iti probinsya. Ngamnay, siguradom laeng amang ipawit ka iti gastusan mi ijay. Wen, mangipaw itak basta dakwartak. Ngum no awan, ay kat maawatan mo't kumaa. Amom mo't ngagbaybayad ak iti abang ditoy. Ijam nga minan dagiti bisyom, Joel. Dayta ti may sa amang ipasubukin ka. Agasem man, takanayon gayam ti panangiliblibrim kadag iti babarakadam ija inuman? Adapay kanu katib table yu ababae. Saan lang nga dayta?
Nasumok mo pa yun ti agsugal. Tumalnakan. Di mo pakibiyangan nagitibisyo. Tasaan mo't asika ti mangmangtid iti kasgastusan. Ay, Joel. Basta mang ipaw itak tulat tanod na kwartak. Ngam noawan, ay kat pasensya ka. Nungay agawid tayo la amin na iti probinsya. Ijay tayon nga agnaed. Aglako talaangan ijay. Agisursurta iti agdudumaan nateng. Wano saan sidakan prutas kasjay. Paglakwan nakid din iti kakasta. Katuan tapno ada pagbiag tayo. Anyangay nga ro ti kayat mo. Amumet anangina itan ti magatgatang. At least iti probinsya taad dapay la ang libre. Dito'y ngay, ultimo danom kat magatang. Isong agawid tayo langan, Joel. Ay, saan? Diyak kayat, nakababain ti mapanagisurusur iti kumpurmila ditan. Basta agbater ti syudad, da kayo lang dagawid. Saan mo't siguro anarigat amaawatan dayta mean. Anya ngay, Joel, agsingir ako ni ti abang. Talo abulan na di ka nakabayad iti abang mo. Awan pa'y nga ron kwartak na Betty. No kastamot lang, nasaysaya at langan no pumanaw ka dito'y balay ko. Ha? Oray di mon bayagan ti talo abulan nga abang mo, basta pumanaw kan. Kwa... Ado ti mayat nga agabang dito'y. Isa pang nga asim ta pumanaw kan, Joel. Masan ka kumamot kanyak, nana. Awaanan ti amok apapanak. Amuyumot asininaan na kunta sa awak. Kat nakiasawa ni ti sa bali. Gonggo na ma. Ha? Basol mo matlaang tapabaya ka mat ngamin nga asawa. Idi adda kwartam, kas kalaasino akababaknangan. Itatawanan kan, kas lakakakasi. Itakla nga maamiris ti amin, nana. Iso pang-aasyo ka di at akasyandak. Dito yak pailahan kumabalay yung agnad. Ladingita, ngam kinaasyan kan iti mano abulan. Ah? Napigsa ka pa'y mat. Kabalang pa'y tagtrabaho. Iso agsapul ka nga rod iti panggadam. Tapno adda pangalaam iti pagbayad mo iti abang mo. Awan mo't nga rodan mga awat kanyak, nana. Overage sak ka no nga rodan. Ha! Saan ko na problema dayta, Joel? Basta pumanaw kan. Nalawag mo't siguro kan kadayta. Palimos! Palimos! Unayan ti kastoy. Nagrigat gayam tiyag may-maysa. Na nagpalinak lang kumaresponsable nga ama kinasawa. Saan kumamata na pasamak ti kastoy kanya? Agpapawi ako man ng awanan. Naladawan ti amin. Pinanawan na konda sawa. Agraman dagitan lakme. Joel? Ha? Si kakadin nga agpay suday tabarok. Lokasta. Si bibiyag kayo pa'y. Katuan. Apay ti amom nataya kaon. Ha? Ay na, kaasi ti apaw. Uray may siya akon asinyaw. Napigsa akpay laang. Si kangay, apay akas tamot ti langam. Limak lakay kamay. Kan kimutong kapayan. Apay, anyat napasamak kan kaanakan. Pagkawan anak ko, ma, ante. Di ka agsangit akaanakan. Awan kanyak dayjayan. Napalabasan dayjay. Isu alipata mo. Ante, tulungan ako, ma. Maulawa. Ha! Joel! Joel Barok! Kumustan direk na, Manong? Ha? Ay, raadin ko. Lukasta, simangpad kan manipod abroad. Nabayagan, Manong. Kung kontak idi ti cellphone number mo, ngam saan ka matan ama kontak? Sinapsapol ka, ngam jakmat na sapulan no sa dino ti pagnanaadam.
Nabayagan nga ang cellphone ko, ading. Kakaasya kag disdis kita iti kanak. Apay ngamin, aya. Anyat inararamid mo, manong. Naimbaglaangan at nakita na ka ni Auntie Margaret. Kahit mo asawan, iso tinang kontakin ka. Wan, agnanaid ni Auntie Margaret ijay balay ko, manong. Napan ko sinurot ijay probinsya, kat inayabak nga agnaid ijay balay. No kasta, adan balay mo? Adan, manong, kaasi ti Diyos, nakaipundarak mga kabayatan ti panagtrabaho k ijay abroad. Isong agpaimbag ka, ha? Tagawid tayon ijay balay. Pakawanan na ko, maading ko. Sorry, no nagbali na ka malaging bubukod. Mababain ako na yan kan ka, ay raading ko. Agkabsat na, manong. Awan ti sabaling agsin na ranay no saan adata. Ay na, hagyaman na ading ko. Nagsaya at kakapsat. Naimbaglaangan tanasingpet ni Ira akabsat ko. Saan laang aday ta, nadiskarte pa'y iti biyag. Kang runaan iti amin, responsable ken nanakam. Pinakawan na kat pinagnaadnak nga rod dito'y balay na. Isuada kami matlaang kadaan ti Margaret ti agkakabalay. Adda negosyo ti kabsat ko a laundry shop ken water refilling station ket siak ti agdil-deliver kadagiti store asop supplyan na. Miss F, kayat ko apadaanam ti may kadwa apaset ti surat ko. Ijay kunto nga isalaysay no anyamet ti napasamak kadagiti talungan nako agraman ti asawak. Aging galaangan ditoy ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Joel. Ken ka pagayam, Joel. Nagasat ka, tanadaan ka itinaanos, nasingpet, nanakam ken responsable akabsat. Awan ngamin tinasayaat nga itden ti kinamanagim bubukod ken kinagamrod. Talaga adakas ti tungpal mo no kasta ti ugali wenno aramid mo. Padaanan mi ti may kadwa apaset ti surat mo pagayam, Joel. Ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.